mugoroba nza kureba aha abantu babiri abazire 2012 byo kwa katano. Abantu abo harimo Luke Aaron Benward hamwe na Kenton Duty. Luke Aaron Benward akazara 2012 byo kwa katano kumorenda 95 no America kandi nazana filmu kandi no mweshongozi. Tukabanza kumanya obyazanda filmu ebembeta How to Eat Fried Worms omunkumi 2016. Bernard bakamuzara omu Franklin, Tennessee kandi nitureba n'omwana wa kashatu ahabazire beye ishe akabana ishongora Blue Country Music kandi nyina akabaruho muzani wa filmu kandi model kandi akabana acting nka coach. Ishenkuru akabana ishongora Contemporary Christian Music ningashi ebyeshongoro byedini kandi bakamamweta Geoffrey Benward. Aine kandi abakuzarwa nabo bato babiri. Akabanza kuzana filmu yo kubanza aine myaka 5 kandi ikaberi mu 2012 kandi bakabamba jeta We Were Soldiers. Akija kandi yayishongora heceshongo na Martina McBride omu filmu ebembazana ebembeta Concrete Angel. Geoffrey Kenton Duty akazara 2012 kwa katano kumorenda 95 no muzano wa filmu no muhandichwe byeshongoro kandi nazina n'amazina. Ntumanya mnonga obyazana filmu onka Young Jacob filmu ebembeta Lost. Akakura Plano, Texas kanawe aine basista be yabato babiri kandi n'abarongo. Akatandika kushomo kuzana filmu aine myaka 9 kandi nyina nwe yashezemo kumuteka omwishomero eriyo kuzana music kandi yagumizamu yamuteka workshop akuba akareba umwana weye nabasa kweshongora kandi akazana filmu. Atyo kandi nwe yizira akazana filmu yo kubanza ebembeta A Christmas Carol. Kenton Duty azande filmu nka Mickey Matson, Contest, Amazing Love, My Name is Khan, Crazy on the Outside, 213, Forget Me Not, Christmas in Paradise hamwe na n'izindi nyingi. Abantu b'abantu abazire 2012 byo kwa katano kandi aba bantu harimo Kenton Duty hamwe na Luke Aaron Benward.